U għalġi moħra edinaw għat-triq tagħna il-ħadd tajjeb ħbib tagħna. Ġara. Ostra fl-aħħar sħana xemxu allura edna niġu f'post turistiku. Tikdeb għax inti ma tħobbiex isħana xemxu s-sajf. Għadu Marrakesh li nobodu, zissa d-norrajt. U fil-fatt qegħdin fit-triq it-turisti il-Awra. Di-triq tibda mill-Buġibba tibqa' sejra sal-Awra. Imma qegħdin fil-parti Komostas tal-Awra. U l-għana taqgħu ma' persuna interessanti ħafna, ejja. Emmu ta' fil-ħin aħna naqra tard propja. Ħana naqra it-test tal-identità. Inti is-sur Jean-Fred? Min? U għax għalu li jħob iċċajta. Ħana naqra. Inti fil-Fitness Awards ħadd ir-runner-up bħala Most Impressive. Most improved. Impressive noħodaw kol. Issa, li jmiss. Inti tistudja il-psikoloġija l-Università. Il-P ma tinħass. Psikologija ma bil-mat laqqas, psikologija. Issa wara. Tipo jinsa fejna minn bela ma jiva. U fl-aħħar, inti toqgħod il-Awra, triq it-turisti u tajt illi for better or worse il-Awra u kollox. Jiena meċċej maħx minn fejn ġabuha. Ma nafx il-mina tisemmu. Kollu kemmu. Għana li ħanamlu ħankunu qed induru dawra l-Awra biex naraw minn għajnejk x'joġbok u ma joġbokx iktar postijiet importanti. U biex nibdew bdejt innapropja fil-pjazza u l-Knisja tal-Awra. Ekku. Sejx tgħidilna dwar La qegħdin fil-Knisja hawnhekk tista' tgħid tfuliti minn niltaqgħu hawnhekk iċ-ċentru u l-pjazza semmejtilkom lila u bdejna minnha għax kull meta kulert niltaqa' x'imkien ma' sħabi fil-Awra stess. Il-meeting spot dejjem hemmhekk tkun għax miftuħa, xem il-veduta, għax għaddu ħafna nies u mdawra b'ħafna ħwienet. Issa l-ewwel pjazza bil-madum. Bil-madum u hekk issa. Ija komda ħafna l-wheelchair di biex nġrifu għax. Tara. Jiskidjaw jidrifti. kollox xibek. Pjazza bil-madum tal-Kamra tal-Ban. Isma, imma runduru għadawra. Għaw bil-kobor, u tlaqna. Għanduru l-Knisja. Gwidana. Knisja tal-Awra għanda daqxej ta' shape partikolari tajjeb. Essinti, peress li għat li għaddejt zozit. Il-meeting place. Ejja, rakkontana. Wieħed mill-meeting place. Le, hawnhekk ġifieri tara ħafna tfal kienu jiġu jilagħbu l-futbol hawnhekk u qatt ma jkeċċuhom hawnhekk, ġifieri waħda mill-aktar affarijiet li U kif kontu tagħbu l-futbol bil-karozzi fin-nofs? u kienu jifqu l-karozzi u dak iż-żmien. Kienu jgħalqu you know. Ma kienux jikunaw daħsek karozzi. Ifimni fil-ħin tal-Ministert. Aħjar ma ngħid xejn qabel ma. Ma tkun konfermat. Imma eża ħanejla minn xi tiftakar għadi. Jekk kontu tilagħbu l-ballum, ġieli kemm xi ħadd tilabja magħkom ħabba xi daqqa ta' Skont fejn nilagħbu Għalhekk qed ngħidlek, eża bibdejt tgħid ġieli wara xi ballun lem. Ej. Imma jiena qed nikwieta naqta. Għaliex? Għax qed tiffukaw li ħafna fuq il-Knisja u qed nikwieta li qed taħsbu li għandi bżonn it-talb. Tlaqna li Aħna għandna bżonn it-talb. Tlaqna. Ġan, għal-pjazza stajta. Mhux hekk, ara xawta n-nies. Din hija l-fimni, di pjazza li tfisser ħafna lija u kollha xina ċkunejti għaddejta f'daw l-inħawi. Il-pjazza ta' Buġibba. Sewa. Le, fimni, hawnhekk kull meta kunu ħaniltaqgħu bħala ħbieb jew hekk Buġibba jew il-Awra jew San Pawl, dejjem nispiċċaw hawnhekk għax tipo isa go-to place, veduta, imdawra bil-istabilimenti, ġifieri. Fejt mur issib? Mhux hekk, fejn tmur issib, jekk tfittex issibu. Ġifieri hawnhekk tiġi tixrob xi birra jew tikol xi ħaġa. Sewwa? U mbagħad jieħdu ħsibu wara. Dik u mbagħad tittaħarqu. Mhux hekk. U hawnhekk ħammorru fit-tielet post tiegħek. Mhux hekk il-park. Naħseb wieħed mill-iktar postijiet favoriti. Mhux hekk minn daw it-tlieta probabbli iktar wieħed li mmur ikun rest. Mela immorru? Immorru, tlaqna. Tlaqna. nagħlqu dil-mawra tagħna fil-awra, awra biseb, għajna dorna ftit, mhux ħasib. Ġibni hawn da x'inhu awrajna. Mela hawnhekk din l-erja kollha
Huwa parti minn proġett reċentament tal-Kunsil minn nista' nifhem jgħidulu l-Millennium Gardens. U parti minn dan il-proġett kien propju dan il-park. Dal-park huwa parti minn proġett ukoll kollaborazzjoni bejn il-Kunsil Lokal San Pawl u Bulletproof. Mela li jgħidulu Project Robin Hood, korreġuni. Daw dettal. U iwa, u insomma, dan huwa park outdoor, ġifieri jitrenjaw barra n-nies. L-ewwel nett tagħmel kuraġġ in-nies li tara park barra kemm taqbad tippruvaw titrenja dak il-ħin. Isa aktar hemm aktar inċentiv milli toqgħod ħallas gym membership, pereżempju. Ġaqti franka u l-flus. Eżatt, eżatt. Kif fihom? Le, mhux hekk. Il-training jisu daqxej akrobatiku. Mhux hekk fi ħafna moviment u dik hija waħda mir-raġunijiet għalfejn għażilt li parti mit-training tiegħi jkun propju hawnhekk jgħidulu calisthenics l-sport propja. U dik hija waħda mir-raġunijiet li għażiltu minħabba li jinvolvi ħafna mobilità. Għax ovvjament waħda min-nuqqasijiet tiegħi hija mobilità, allura għażilt sport li qisu jibbilanċja u jgħin inżid il-mobilità tiegħi. Enek fil-verità ma hekk l-żmien. Ħafna fimni kol mili għed sport taħseb xi 6 xhur. Ġifieri komparat ma' atleti oħra milix ħafna, però diġà qed nara differenza kbira u dan l-isport dejjem għandu xi ħaġa ġdida li tista' tipprova tagħmel għax hu għandu qisu progression. Ġifieri. Nisma' jiena. Sorry. Nistenna il-coach tiegħek. Iwa, kien action għax. Mhux nemlu kamma. dejjem tard il-coach. Always late, Ricardo. So, coach, how long have you been training this guy? 6 months, kind of, with some stops because of the exams that he has. But yes, we can say like 6 months. And how was it? Was it easy for him? Did you see an It was easier improvement? for him than for me. Because I have to admit it was like a bit of a challenge for me. But then on the first session I was a bit nervous, but he made me like be comfortable with everything, and he explained me what he could do or not, and we started working from there, and it's been a great experience. Very grateful. I'm learning a lot with him too, and we have lots of good time. I'll be Here. writing these down. Whenever I'm in a bad mood. We have many good moments here at the park, and every week I train with him. I feel inspired to do better for me too, not just with him, but for me and with others. I feel very inspired training with him. Compared to me, how do you see him? He's way stronger than you. Yeah, I've seen that, and I've seen definitely. his 6-pack. I haven't seen yours. Mine is in one big pack. 1 pack. So okay, if you Whole need some tips, ask Jean-Fred. Okay, good. Thank you. Thank you. Isma, grazzi ħafna ta' din l-intervista l oġbok it-tini. Thank you, intom. Dawra li tajtna li l-kun missirek, għax ridu najdu. Mhux hekk? Id-driver? Kważi għaliblu l-batteri u kol. Ma najdux hekk. No, batteries were harmed in the process. No, but this one. Grazzi tas simpatija tijak u nawguraw l-ek f'dan l-sports u kol. Thank you. Grazzi intom tal-li sedintu.